Pozdrav svima, moje ime je Igor. U današnjoj epizodi govorit ću o cross-procesingu. Još u doba filma kao jedan vid obrade koristio se cross-processing. Cross-processing se odnosi na razvijanje negativ filma ili slide filma u suprotnim hemikalijama. Kolorni negativ film C41 se razvija u slide hemikalijama, a slide film E6 u kolor negativ hemikalijama. U ovoj epizodi ću rekonstruisati cross-processing, odnosno razvijat ću C41 kao da razvijam E6. Ovaj efekt daje kontrastnu scenu pregorele hajlajte sa jakim žutim i zelenim tonovima. U obradu možete koristiti skoro na svim tipovima fotografije. Selektujte background layer, zatim ga kopirajte. Za kopiranje koristite skraćenicu CTRL-J. Kada ste kopirali, u padajućem meniju izaberite krive. Kao što možete vidjeti, ovdje imate presete i padajući meni sa presetima. Kliknite na cross proces. Kao što vidite, došlo je do potpune promjene fotografije. Iako je ovo jedan od vidova cross procesa, ja ću još u nekoliko koraka izmeniti fotografiju. U padajućem meniju izaberite krive. Kada izaberete krive, u padajućem meniju izaberite crvenu boju. Selektujte dve tačke na ovim mestima. Gornju tačku ćemo spustiti na dole, donju tačku ćemo podići na gore i dobiti S krivu. Zatim izaberite zeleni kanal. Također selektujte ove dve tačke i smanjite zelene na fotografiji. Zatim izaberite plavi kanal i selektujte dve tačke. U ovom slučaju, pošto smatram da ima previše plavih tonova, smanjit ću plave i dodati žute tonove. Selektujte ova dva lejera, selektovat ćete ih tako što ćete kliknuti CTRL. Na taj način oba lejera su selektovana. Kliknite CTRL-G i na taj način ćete napraviti grupu. Ukoliko želite, možete smanjiti opacity da dobijete manje napadne promjene na fotografiji. Za razliku od naših prethodnika, vidjeli ste da nam nije potrebno mnogo vremena da repliciramo kroz proces obradu. Ukoliko imate određene predloge za neke nove tutoriale ili imate neka pitanja, slobodno mi se obratite. Ako volite moje tutoriale, prijavite se na moj kanal i priključite se ProFlash zajednici. Više informacija možete naći u opisu videa. Do sljedećeg gledanja, pozdrav!